Puilawo joto kupoten for digital media channel nai tonai rono phai kam akhe khak chongmo ko ma saphio tinio chong khupok nalai ma role mia 5 August sarui ni khuporono se chong bo video laina himbak chong nalaina Kanchanpur SDM office keha pion khie part time ke samong tangi tongnai ata biplop debor ma yak nai tongo hingke bongke bo Kanchanpur SDM office part time samong tangi tong hese pion bongaro no ro masio hingke dokaro phono phungna hingke toiro phono sasuma khokna abdeke bong part time samong khe tong himba bongno tal tham beton himba salary riyaw ya khonge tomoni bo ye bong barike wana ha hingke bong laphono la cheo bodeke samong tangi beton ro mayang mono to ye himba mia sario ke bong bodeke beton ro mayang ye barike wana ha bong wana cinta no wo binim sa kene ke tham kau hingke no wo pho mai moi ro phose barike brang cha tongne phose chai thangi tongne phose growing ye bengtis lawari khema bai sro khema to ye beng bai burang syo khiye bumbari ke wana ye thanga beng bai khebo de sro ai rang phu nai kmang na hi buno je me mo ke kauro beng bai hamya ro sayo momin ke chungjo to se bo problem ne face ung nai ma cho ke ha bro theo rang ro slaw la ye chung bo somoyo ri nai hi chung rima yang ye thanga inke je me mo ro saphe o umphu ri nai kmang nai inke tre ha chung aro bin theo la ni ha inke khathoyo ya phonong ye thau abdeke bo ata biplop debor ma ke barke wana ye bong la cheu ye thanga abuni bo ye no bong mia sario ke arau nunghi ha arau nungye bong wana ye nom klayo himba arau ro no moro barke samung se masi ake bo ni le kuno solution kroi himba bong barke wana ye la chie bong arau nunghi ha astak phe ke nunghi mi nungye bini office samono bong je part time samong tange tomo Kanchanpur SDM office samono bong aro nungye sasu yak bang se phe ha hingke bini public by trek ha public by borang bung sning le mo bruk by ba la ye tha ba la ye khorong tok tok ke koro salai tha hingke SDM phaye SDM office samoso ba SDM phobe khuye maumi biplo hangko nung bode bode ke mangye tomni hinge jema mo bungno sasu ktuya ha hingke ata biplop debarma bong phe tomoni somoyo bong bini beton phono mayang tomoni somoyo bong la chikri khe ong yang ye SDM no po bong khorang tui saye sasu ktuhi ha hinge repond doi chongmayu himba aboni paye ke aroni SDM himba chini Kanchanpurni SDM loge loge no PS kol ke bode bode ani SDM office samo bode ong tomi sabono la phera de hiye bong phei domoni bo ye loge loge no police po somoisa nim se no so phaye biplop ata biplop de borma not nang ye tha ha himbat na ya khoni skang bono asta bujugre ke soi o tauno bu mo de ke bono bu yaw ye thoik somro du ye angro video phuma yang nai momi ke baitha ke jolai thami bu mo thoik somro pho baitha du thami adawle papai phono paha aboni bo ye jongbo jamaro no ke phuma yang nai jodi sunaim chmo ke screen no number contact ke abu de ro phone nai mai nai himba bo de ke bono bu to ke bono PS ot nang ni het nai ha himba aboni skangwo abo bunai ro ke bu Kanchanpur PS ni hinge ata biplop ake bini bihi ake tre local ro phono sawo hinge aro nimsio TSR Tripura State Rifle ro phono buno busingo hinge saya o himba buno loge loge no hospital ot nang ye tha aring pipo buno hospital ot nak mole hospital imsingo se bung so ya hinge bini bi bo sawo ata biplop phono sai tong hospital bo so ya ke se bungno police gari achori ye police ro ke buthaye hospital limsingo medical mohalaye toi phe ha hinke bungno Kanchanpur police station no nang ye tha hinke aro so pipo bungno bu khacha ke buyo ha hinge bo ata biplop debrama ake bini bihi phono sai tong himba budeke bono bu to khiye khemo bari ke binim sauro paha dugo maya bari ke bong yak ta opa ba chai hingma yak stoi ma yak kho etong stoi kho ro bari ke rubom kho e bong stoi kho ma yang ke sklon thai ro bari ke thik somro duye ba thake bu yom bono abodeke no police station of bono bu ha hingke horni 10 pm ke bongno aroni phyo yo ha himba phyo ya khoni skangwo bono khacha ke aro buto ke a hinge no ata biplop debarma je buyo nai ake bini bihi phono sai tong himba aro boro tre ke hakau ke songi question somong
kau sung kasai phayu abo khe kma bung sikhau bung ya dagai bung ya bung phe ha phe phu le ma sia bo se ke ha respected ke ha man nang ro no bo de khe sa tu hi mo le bin phone bari khe chayang ye tha ari phi pho bung dagai bung ya sikhau bung ya blong bru bung ya buna sun jara ke bu amole krong ha prasasang ro pho bari chayang mo tung ye bo le sai se khano ma sanai himba bung na bo de khe bu pai phono hospitalot nang mi hiya mongo mohake gari wa chuk riye bono to ye o are msingot na yamani medical certificate maha to ye phayok mi hiya bung ni jono bing khu bai khe sai to abudi ro phono chong last part nai le nai abon bo ye pairi han nai mam bo ka bo phiu abde khe butok khe bono hospital 10 pm ke bono phyo himba phyo ya khoni kang khe kma ke ha IPS officer Kanchanpur PS himba police station ni ke ha IPS Ayush Srivastava yang ha IPS officer bung abo ata biplop debor mano ke ha kau samo to mi hiye ata biplop debor ma sai tong je bono buyo pa ye bung bu te pule bung arab phe bahin samo ro phono siang na bo se abo de bu mo bai ke bung bari ke sa mo bai ke abo bung phe mo ro pa ham pai tha hiye sai tong ke bin bi phono bu thio se stro bung le bung phe mo ro pa sa tha hiye sai tong ab de bono bu to ke ye ya go ke 10 pm bono phyo ya khonis kang ke ha IPS te samono Ayush Srivastava hi nai ke ha IPS officer Kanchanpurni OC officer in charge bono ke ha kau samo tong hi sai o bo kau samo ke ata biplop de burma ake bini bihi hi samo ni kono sang tho sai tong abu ke kma naro de burma jat chaya Tripura wa bat thai gundugul khenai gundugul no kherenai nang de burma no hiye abo Ayush Srivastava ke bo ata biplop de burma no sahi mi hiye sai o puila ke bono umoro songye bini title ro sipe ke nang de burma jat chaya bude khemi hiye jang ata biplop de burma ke bong bude ke abo IPS sami hiye claim ke tong abo ni bo bong bari ke ha sentiment ong thamba jati ni sentiment ke ha jati no bude ke samole bari ke ha officer ong ye tong ye bude ke samo ke bari ke chaya mo ni bo ye bong bari ke bini sentiment no ha ong ye tha himba bokau nok na ye bangma bini achai mo jati bongso hingke Tripura mang ni bokau nok na hingke bari kheno ging salai nai mongming ke ha educated IPS officer bode ke sai tomong ha hingke bodai bari kheno chaya bini saka phono action layak nai namu bose ro ke ha tre ke ha twist be khu phai phiu abo ke kma chung tinio ata biplop de burma bai reng ye no binno thanga bongke bari ke no khong ro pa so cha jaya khatin sa SDM office bai no sam phama se 1 minute 1 minute pose nang ye abo binno thang ma binno thang ye no ro phok chi ja ja se asta chung thang bu on wate ro phai to mo khro no wate ro process pro sing to bin salam sai ku bu thu don jaw abdi ke bari ke bong jaya chu jaya ke se on to jaw ke beton ro ma yang ye bong stress ong ye miaw no in klayo abon bo ena bong abdi ke ong ye thanga hingke bongke bu sapi to jang IPS officer Ayush Srivastava hi ne hake bodike ke ha chinite prasa ke ha jati nim singa debor mani saka bari ke hamya hi debor man jat jaya gunda Tripura gundugul khane ro hi sahi mi hi bo ata biplop debor ma ke sapi to himba tinio msa solek kok boy umphi to kma bo educated IPS officer bodike sade sano hi chong PS Kanchanpur police station thangye ma solek ma chong verify kene hiye ground report lani hiye chong thanga himba coincidentally chong thangmoni sas kangmo abo IPS officer Sri Bastava kebo aro ni kro inge tha bung bini kwata ro thamklayo aboni bo ichong bung bale male yang tha aring pipo aro police so tongnai SI himba sub inspector ro ba kaw sale ha kma sole ong phime hiye abdekheno police ni bro ro himba aro police station tong sanai police roke sai tong bode se hi te bujang sakna mo abo bono sakna ria o SDM bai ringa ya bode se hi no himba abon ya go ke chong IPS officer sar Sri Bastava ni number la ha lai no bono call ke song ha sa nule ke ha educated person om phie nung ke ha IPS officer om phie kmang bo enole bode ke siarung ya flok ke mangmi so phimi chong songmani ya go ke bong sai tong angle bole samya bodikele saya le bongle phebo ye hindi ro phonom chiang na abone bo ise bongle bodike aini sakao allegation khe tomi hiya chini IPS himba Kanchanpurni OC
Sir Ayush Srivastava ke sai tong aboni bo eta o bari ke confusion ong lai tong sponsor le kopi sai to mi ma bo ata Biplop Deborma bung bung de kopi sapi to ha ta oke bo IPS officer Ayush Srivastava de kopi sapi to ha ta o bari ke sila me ko himba phainai ni somoyo le chung strai second sinai spole chayang phi tong inke jodio se IPS officer Ayush Srivastava bodi ke samung ha inke bungle bari ke chaya umno ke ha purthim bi manang ni second exam crowd thok kan ma UPSC Union Public Service Commission abu dekan ma exam no bungkra ke all India rank jabo 400 ni something ong khna bung 30 ya ke something si bung pass ong ye IPS officer ong ye bung budike ke ha jati ni saka bung jodio se comment khemong ha ke buno comment khemi yang samia jodio se budike bung ke ha chini tiprasa Debormani saka budike kau hamya bai ke Debor majat le Tripura gundugul khenai jat mak pi he buiman so bung bode ke samung hai ke bungle chaya ma se bini bungle suspend se khene nam se jodio se bung samung hai ke himba samde saya de ta onjra pho chung salam yo ko mami ke chung IPS Ayush Srivastava no kol ke sung ke bung bole angle samokroi bole bung Facebook se bungle bode ke satom se hingkai ni sakau ko mani fake allegation ke tom se satom hingke uchi ha chung aboni loge loge no chung je pa aroni phai pai uchi ha Biplop Deborma no po chongkol khene ha khemoni yagu khe smai pho tawra o je abo bung bode ke satom la le phei ma pha hamha bode ke sayom se hinge sai tong abono to no ta obung no ai bo Biplop Deborma khnai himba 7 August bong case khena hi sato IPS IPS Ayush Srivastava ni sakao ake je abo bungno buto khenai ni sakao pho bong case khena hi sato himba ta khurang nang lek ma chong bono te nang comment box sakna rigadi moming ke ta o IPS officer Kanchanpuri OC Ayush Srivastava sarke bu sai tong angle bodike samokroi bini mahaya intention tom se bodike ano stock ma ongkhna moming ke angle samokroi hi bo ko se tong phio inke bangma bro ro phono ta o chonge lama ya ke ha educated person le bodike sa thau thau ke phono mato ya ke mato himba bui so bung bodike samong ha inkele chafia ake jodio se Biplop Deborma je miau biok nai bung coffee sa tomo hainke bole bung phono bari ke bin sa ka pho action la nai bose bung no je bodike buto ke ye sikhau ya daga ya blong bro ya bodike astu bujugro ke khato sa ka biok moro le bin bari ke chaya abon bo yang tre gau sani thangsia nang video nai nai di bung no beke buto ke yau malai ni trek ha video khakcha jotono acha hingkai PS no kunu kau khamera sajak khade osi olo last day phai mane apru bonara bu CC camera to CC camera nai kai manana 6টা বাজু apru 6টা bor ano phai Deborma jatni kutukta Deborma jati prau gundol the banai jatni hinta sobo samo abu kai IPS officer osi bin bumung mano da bung tamu janin saban pokthang ta asu bung narang malgia Kanchanpur PS ni Kanchanpur PS ono no Deborma jat Tripura gundul khaina hina kutukha ati hini kutukha oh ako kai aro bung ni CC camera ni mia ni 5 tarik ni 6টা CC camera bung naron ni check khaike manjagon manu kutuk mana tike kutuk mata pura CC camera buskan kutuk mana no tike hai ka sauna hinkenong abo hai borok samani again so buto kaisa jat ni kok sawi se problem khaina create khaina nai tong bono nong ano borok dai am dom ki diwo 3-4 din no lokha go dai tun se ter mana na tiro dom ki ta bano o je Deborma jat Tripura gundugul khainai jat hin samani abo sudu osi mang besana tai bini loge borok tong apru tribal mason guri osi simi masa mete bonarot dai okho tong koi jono tong wan chade bo wan saro ko obo je sanai wan chade abo khai to hindi wala yin khana hindi bai sata Deborma jat कहाँ से आ गया Deborma jat Tripura में गुंडों लगाने वाला आदमी ऐसा इंसान hindi bai no ko to hindi bai no kutukta dikhai oh acha mi awo bulayo ba bujago khana male koita digi rong no mia saring ni 5টা ini pasta bo jaga wo SDM office baran la Kanchanpur SDM office ang suak fek thangoi kun phan silia suak fek thang kun silia phano chung bai chung sikisa public walai masita asa bunai ke sabo bunai ke police ti asaro poran thana ne de phai thana ni bumuro de man bumung to maya 2 star masa chin bukung barano SI 2 star mane sakma dang khatam ka sia ta chin bukung barano sakma nong to bu mane tam hi sabu bra buksu to tam soy onek bukha asaro
Angwa asik narak malita bofro. buaya paling khangke boro jagati na khawlo ka Buya koi borok loka bo daya mane father toni kha. Father toni ruwe boni koto tema sa bono medical lang hane. Di medical tu mane doctor o habri ano gari o sing toni ruwe borok tam den medical ni certificate sing tui fega. Tui fega ta taisa thana o. Tuman kuno bithi bocari ya kuno boya alka horni 10 ta saru rikhano. মানে ও কো Yes ni. yes ni Horni 10 ta saru rikhai. Alka angani butingo tui medical khabe kata. নো আপনাকে 10 টা নিসিমি কে নো হাই হাই ডাক্তার নো তো হাসপাতাল থামা কনে তারপর ডাক্তার তা মহি সাকা Doctor pro suya ko slip ko suyi jika seriousness kai nagan dorman ortha nagan no hisabo. Ge borti tongdin tongmone borti samane oro borti ni bagai kan borang kalia tongmalia borti rogo. Tamu tu ibu hai ken sidang ngoi thang dar. Angka bokia suang sisa kan ke SDM no bokia kutuk jartin hakang bo. No. Uang aro part time job khai bla wese usu mane kuota ro. Ge 3 mas ni betul maya thanga. Oh. Ge abun bo kisa tension ngoi suang nunggan phari abun bo kisa kutuk jartin khata. Jartin khata. ইনকে বুনাই কে কয়জন না Tia sar 5 jona tong bune. Ge bon police 3 jona. ইনকে মানে বসু বার বুঝা থানা বনু মইতো রকে তো Ma to ekdom oro bo buitlang kha thana butang bukha. তাম বেবু Latha bai bu pune rai latha bai. কয়জন আর কানো বুনাই Mai tia sar no bisi bukha. O tia sar 5 jona bo bisi bukha. আচ্ছা না তাও তাও তাম নাই Anu tabu kuto kes nai do kuto kes nai ni. এফার খাইকা কোড Kuto khaya ku khana ro khaina in to da somba. বুনাই রনে এগেন্স আচ্ছা কেনিন বু মুখে Biplop de Burma. নো তোমো কো জায়গা তো Bo Kanchanpur Subhas no boron.